Aj što ovo putuje 10 sati, brok stati. Evo ga po. Pa čoveč, ovdje je gorelo. Nadam da ću ovdje nešto naći. 4. Ovo je neki dvorac, znači pogledaj sve palme, jesu ga zalivali, sve metal ovdje. Ne mogu vjerovati. Pogledaj vrane nešto. I bungee jumping. Dobar dan, gospodine Kost. 4. A ja sam, dragi moj mili gospodine, iz Srči. Da. Kosavi. 4. Rekao sam ti već, a kojim si ti poslom ovdje? 4. Ja sam sluga na Anonimusa. Da. Jer treba pomoć možda. Ovdje imam ja u Srbiji, imam mnogo toga da. Već od Balkanu, ono sve, mislim da smo mi na Balkanu. 4. Treba bi pomoć na unišćenjamo. A nema problema. A di ti je taj tvoj Anonymous? 4. Anonimus je tamo, dođi sam. 4. Aj dobro, evo dolazi. Pozdrav. Au, kušte. Ma niste ja neki običan čovjek, dolazim ja iz Srbije. Ne. Jer to Vučić predsjednik. Nažalost jest. 4. Prožeći za 5 sekundi. 1, 2, 3, 5. Oj, ne može me ubiti. 4. Dođi na dvor. Evo dolazi. E super, ubio sam Anonymusa, kao što možete vidjeti. Idem sad da kažem onom malom patuljku šta se desi. E, uspio sam da ga ubijem. Hajmo sada mi u Srbiju. Hajmo sada mi u Srbiju. I nadam se da vam se naš video svideo. Malo je ovo duži video, trebalo je ovo snimati već ovdje. Šta radi? A, beži, 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 beži.